May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Arani na po rin mga argula balita ngayon Miyerkules, October 11, 2023. 42 anyos sa lalaki at tao king Pampanga, metong niya po kareng mete, king Gera king Israel, agpangyan king Philippine Embassy. Dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang, alaya kanong Kebaluan, king illegal drug trade, king Pampanga. Makisabi la po rin kutsero king siyudad San Fernando, ibawal no ning LGU, deta pong koloro matricycle, ampong e-bike. Kabalen, makasadya niya po yung libreng sakay, king pong Angeles City, pauli na po ning marapata nationwide transport strike, king October 16. At panakita na po ning Nepo Music Festival 2023 idake para king restoration ning Santo Rosario Parish Church o Pisambang Maragul, ken pong Angeles City. Kabalen, kinumpirma na po ning opisyalis king Philippine Embassy king Israel na metong niya po yung kakatamong kabalen na 42 years old, alalaki miyango biye po. Ken pong milyaring gera king Iraq. Bisaman po, duwano pong Pilipino ring mete, ela pa mo rin kano mipatupad. Ini pong mandatory repatriation, agpang po king DFA. Ayun po yung report. Kinumpirma na ning Philippine Embassy king Tel Aviv, ametong yakaring mete king Gera king Israel ing 42 anyos sa lalaki at tao Pampanga. May anguya naman biye ing metong pang 33 anyos sa babae at tao naman Pangasinan. Bukod ka rin may banggit na impormasyon, alaning aliwa pang binyeng detalye ing Philippine Embassy king merapat press conference ngayon abak na ning Miyerkules, October 11. The female is 33 years old and 6 years working here in Israel. And she's from Pangasinan. And she's newly married. But the husband is in the Philippines. And the other one is male. He's 42 years old. He comes from Pampanga. And he's married. Agpangkaring opisyalis ng Philippine Embassy king Tel Aviv, may ang ulabiering adwang Pilipino, pauli daring pamanataki agewa daring Hamas militant group, anyang Sabado, October 7. Yung isa po ay habang pinepwersa ng militant yung mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Agpangkang Ambassador Pedro Juni Lailo Jr. Kasabi na nala ring pamilya na ning miyango bietamong kabalen. In the most difficult phone call in my career, I spoke to the wife of one of the victims to inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs.
Samantala, bistaman adwana laring Pilipinong meteking gyera king Israel, napamurin kanura rekomenda ning Philippine Embassy ing repatriation daring kaya katamong kabalen at Chukarid. Actually, we're not recommending that, no, because these fatalities happened during the day of attack, no, and the situation, the Israeli Defense Forces have already regained, no, the areas attacked by the Hamas. No? Mandatory repatriation or alert level 4 is called when a country has broken down when the rule of law and everything about peace and order has broken down and it's descended to a full war throughout the country. That is not the case in the state of Israel. Basiking datos na ning Philippine Embassy, 26 karing 32 Pilipino ang mawawala king Israel, deng may rescue na as of October 11. Metong nema ning mete a subject pa for confirmation, kabang at lula pa, reng panintunanda. At sula king halos 30,000 deng Pilipino king Israel, kabang 130 naman deng Pinoy king Gaza, base pa king DFA data. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kaya nga liwa naman pong balita, meteya po ing metong lalaki, kaya rin ng pelakulan ning metong panglalaki kabang sasambala po kiniking barangay o kining pong king Apalit, Pampanga. Ayon po yung report. Bandang alas 7 na nimbengyan yung Domingo, October 8 niya mabulabog yung Convention Center na ning Members Church of God International ken Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Pelakula niya kasi ning 56 anyos ay Fernando Capuz at tubong Valenzuela City, Franklin Kiambao na ning Larlin Village kang Apalit kabang mga diya. So during the investigation po at ng ating mga investigador kasalukuyan pong nagdadasal sila, no? Yung mga miyembro po nitong MGCI at yun nga po nagulat sila na biglang yung isang miyembro nila doon na pinalakol po nung isang nandun din po sa loob ng simbahan. Apalub na ka yung palakol king kilub na ning compound uling lege ni Nicky Maragula sports bag. Ano po ito isolated talagang para lang po sa mga miyembro yung ano na yun, no? So may security guard din po doon. May security guard na kung saan nalusutan po sila nitong suspect natin na yung kanya pong palakol or yung axe ay nakalagay po dun sa pang badminton na bag. So doon po nakalagay at pagpasok nga po dun during nasa oras ng pagdadasal. Nakapikit po yung mga tao tapos yun nga nagdadasal sila at yung pong unfortunate incident na yan ay nangyari. Tambing neman kanong mera kapikapos kay bat ng sinaup dang aliwa pang sasamba. Midaluman niya ining kasong homicide at violation ning Omnibus Election Code pauli na ning pamagdala ng pataram. Nahuli po kaagad ng mga miyembro. At yung mga miyembro rin po doon ng MCGI, yung ating member of Church of God, ay itinan over po dito yung suspect. At kasalukuyan po siya nakakulong ngayon dyan po sa ating temporary detention cell po natin. Agpangking chief na ning Apalit PNPA Police Lieutenant Colonel Michael John Riego, sinabi na kanuning suspect ka ating sisitsit kaya para gawa ning karumal-dumala krimen. Yun nga ang pinagtataka namin at ang palaging sinasabi niya po na nagawa raw po niya yung ganong krimen dahil may parang bumubulong-bulong daw po sa kanya. Na parang gano'n na patayin mo yan. Parang gano'n po. So, kinausap ko nga po yung isang mga sa management doon, yung isang lawyer nila doon, at nagkausap po kami. Samantala, ikuware pa kanong pili yung biktima Kiambao ken Pampanga Premier Hospital dapat mi deklaraya ining dead on arrival. Yung po yung biktima po natin, siya, parang ulila na, walang kamag-anak na So yung church po mismo, yung MCGI, sila po ang nag-custody nung bangkay po at sila na rin daw po magpapalibing doon. Kaya JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.
Kabalen, kay ngaliwa pong balita nung may katanggap ko pong video. Mapakit po yung metong lalaki, lulundag kanu, kay metong building at sasabihan na Kenya pong Jose Bilingad Memorial General Hospital ini o GBL MGH. Kabalen, alaya pong katutuan itang video nga ita. Agpangpuyan mismo kang Dr. Montserrat Sichoco, ini pong hospital chief naning JBL MGH. Kinumpirma na po ng CLTV 36 News nung nano po yung asabi na ning JBL, dikil po kening kakalat na video ngayon, uling sasabihan dapin po. Milyari kanu ini ken JBL, agpangpukang Dr. Chichoco, po kanu keng JBL, milyari ang insidente ngayon, at alala kanong ward building, at yung keng gilid na ning dalan. Magluwala naman kanong official statement tungkol po kening kakalat a video. Yan kabalen, bangay ako po mabibiktima kareng peking impormasyon. Tumutok kayo mo po kening CLTV 36 News at dakal pabalita king katamong pa magbalik ya po ing balen at balita.
Magbaligya po ing balen at balita. King aliwa pong pisasabihan ka balen atin pong nationwide transport strike kamarapat po kay October 16 at susubong na po ini ning Transport Group Manibela. At pakibalwan ta naman po nung nakanano ing maging sitwasyon keti po king Central Luzon. Kaya tayo po king kikatamang programa Kong Dan Yumul ing chairperson na po ning Confederation of Passenger Transport of Central Luzon o CPTCL. May pabengi ka Dan Yumul, welcome po king kikatamang programang Balen at Balita. May pabengi sa mga Justin, nakalasalamat kayong malawak ang programang Balen at Balita. Kadan, kutang ko na pong diretso kaya kayo, hindi pong transport strike king October 16, kukutang da rin kaya katabong kabalen, ang po rin kariyon tamo kaya ni Central Luzon, makyabeya po ba? Yung kaya kayong organisasyon, kaya hindi pong susubong na ning Grupo Manibela? Well, happy na po yung pangatlong strike na ning Grupong Manibela yan, nanong Noka din, at Lungaldo, Parmingo, Eli, 16, 17 niya yan by next week. So, baluta naman, ulitan tamo ka rin mananaka, yan po ka rin kaya katamong Talapanalbe, masugid na makarandam. Impong Manibela, alaya pong miyembro kay Central Luzon. Po. Kadwa, impong grupo tamo, magipagtalamitan niya kay national government, DOTR, LTFRB, nanungno ka din, ini pong PUBMP, o modernization naman wanda, at yun naman deadline po kay December 31. So, balo ko, may itong kareng-karelang pupus kanya na niya magkangilang pasbayo, mag-transport strike la. Nanong malyari kang Juan de la Cruz, karas na ng December 31. So, kami naman po, nirespetuan mi yung karelang kapanwalan, nanong no ka rin, para karela, dalan niyang solusyon. Pero para kayong grupo mi po, aliwa yung dalan kasi mismong miyembro mo may apektuan makapanintunan, deng mananakay, deng talapagobra. Maraguling epektunan ng kayong ekonomiya yan. Magtarap karela, may kaplanong welga, o tela rugawang position paper, kang BBM, kang Senate, tamo, kang Congress, kaya katamang DOTR o LTFRB o nano mga sa kapamilatan na po ng media, kami manuwala kami, tayo ko ay solusyon kendalan, permission ng kuwatakin. So, gawa mi naman po kaya kaming dapat gawan, yung katunayan natin na ako sulat yung congressman na ako kay COTR, ang Senate Grace po kay DOTR, kang President BBM, nung no ka rin, kaya kaming appeal kening modernization na patupad na magpito na pong banwa hanggang ini bigula pa. Sana pag-aralan din po si Bayo. Nung ka rin nga manwa ng senador po na suspendian di pa pansamantala o atinan ating langgugulisak. Allegedly, corruption kay ngayon siya. Siguro, di na tayong pagkakataon ng appeal daring operator ng Poreng Masan Chuper na talagang i-review po ng kaya tipang corruption nara. Uy, tayong appeal mi, kaya katamong mambabata sa Kayabe Justin. Kung Dan, ining manuandang deadline kening December 31, makanano ye pagsadyan ini, kareng kaya kayong Kayabe naman? Well, actually, kasamang Justin, on record, king LTFR, may basket datos na. 99% muna naman ni Central Luzon, consolidated na lang. Nga man nun din December 31, magpaintungol kang pace out, Milacola rin, jeep. Paintungula na niyan, consolidation. From one individual franchise, dapat mag-consolidate ka, korporasyon o kooperatiba. Naman kung may consolidate ka, Milacola ka, ali. Ngaliwa pagkamalian jamu, itang interpretasyon na nito balo. So, ito pong sined ang deadline, kaya December 31, intended niya for consolidation of franchise. Alino ya po ito. Yan on record, mapila na lamang po. Nung keng dinalo na porsyento, siguro ala ng 5% karing makakonsolidate. Kanya po yung makakonsolidate ng aliwa, atin mo namang issue. May itong main issue
dahil bisa magpayadap, burita sa dili rin korporasyon o kaya kooperatiba. Wow. Apining panyagming apilo, kaya DOTRLT pagi, why don't you allow them to stand alone? No? Kailangan magpa-adapt ka, Wow. karing iwang korporasyon o kooperatiba. Sa dapat, sarili mo yan, kaya kaya makalagyo. Iting, may itong dahilan na niya labi sa mag-consolidate ng aliwa. Kung Dan, para po ilang idea rin kaya katamong Talapan Alben, then pong sasabihin yung 95%. Daring kaya kayo pong kayabe, mga pilan la pong operator o driver din involved, kaya ni pong sabihin yung may consolidate na. Karing 30,000 plus sa unit, siguro almost 30,000 o 99% may consolidate na la, co-op na la. Anya nung pahiral tayo pimbatas, alaman makyabing mag-rally kasi bawal eh. Bawal na nung may tungang kooperatiba, under one franchise na ka, bawal yung makyabe ka kaya nanumang makanya na aktibidades. So, nung balo niya mo, pwede kang matanggal na prangkisa. Kasi atin yung tuntunan ng cooperative makiabe kang nanumang rally o welcome. Kung Dan, atin ko nga kasabi naman nandin karening miyembro daring piston, lakano makiabe ketang transport strike. Damo kanu balu kareta ping mapilandang miyembro ning Manibela, party list keti Pampanga. Ikayo po kung Dan, usually kareng makanyan kakatakutan da naman pota naman ada nung kay pasada o nung mamasada kami sabatan da kami ring aliwang grupo makanyan keti po Central Luzon o keti Pampanga tin pong makanyang malalyari at makanano yo po pagsadyan ni tanga manuandang mipanya batla. Well, actually napon kinolatation kay katamong Washing Regional Director na ng LTFRB, ito ni CJ Marbella. Kasi yan yung milabas. Ating may itong grupo, banggitan kaya, ang les mabalakat siya, manya batla. Kung yan yak mismo ginawa. Sinyanel kaya yan, sabi ko, dapat may police visibility. O, sabi na naman ng Director, katok kaya kayong opisina ng Colonel Basilio, kayong Regional Office, Police Office 3. Kayong karelang ayensya, yung LTFRB, LTO, pang HPG, nanungno ka rin, kaya bilang mag-monitor din. At siyempre, dapat din local chief executive tamo, nung ka din, magsuspendila pong klase, mamilang shuttle service. So, bala mo, datapansin nating mabalbala salamin, nating mayaras. Kaya kami gagalang mi itang kapanwalanan ng miyembro. Nung Bisayang makiabe, no question ka rin. Pero yan naman dapat itang kapakananan ng miyembrong Bisang Manintunan. Kasi ito nga may kapanintunan yan, yan mismo yung pamilya na nanon pa niyo porta na. Aliwa mo yung kayong may epekton, pati iya mismo. So, sana balo ko sinumons day yan, agpangking karelang iring officer nanding kasabi ke, Kapiana, pedalan ka ng sumons, itang rotang itang manyabat, pero ela pa may kapagiring kasi may balik itang sumons, yan ay atatanggap nini. Itang complainant, papag-file doon pa si Bayong motion, bakit isumons din pa si Bayo. Pero para ka na ako, at yun naman kitang terms and condition na ng prangkisa ito, pwede yung masuspendi, pwede yung mariboke. Nung kapakananan ng riding public, makukompromise siya, lalo na ito safety. Kasi malino ito pa mong pamagat ng itang CPC, the Certificate of Public Conveyance. Dapat convenient ila rin mananakay. So, magapilo kami kaya katamong kapulisan, kaya katamong LGU, ba't din tayo pindalan? Actually, hanggang lang strike. Na kailangan sabihan yan Ang police visibility nga man balo tayong mission vision na ng PNP. To serve and protect. O gusto wala ko po kayong dalan, pasensya na kayo, bala mo, puproteksyonan yung po si serve, yung rening pasaway, bisang gawang kalokwan.
Puta ng kapulisan tamo, ilang kakampira reta. Nepo, sana ali naman, nekadaman Justin. Kondan, manaliwana ako man, kutang ko ining dagdag pasay pesos, probational increase. Baka nano ya po, may ka-epekto ini, kaya kayo pong kayabing mamasada at sasapat sa po ining peso sa dagdag pasay ngayon Well, actually po yung kaya katamong petition, pasensya na ko, puring mananakay, ako puring may ragdaga na gastos kasi de pamilya may mag-commute lang naman, gun driver kami. Yung pong kaya kami petition 5 pesos. Wow. Kung ay additional niya pong pesos kaya succeeding, yan o natin niya pong proseso yan, pa-approve niya pa kayo NEDA, may consultation pa, kaya panig na ng mananakay o public hearing. Pansamantala po, sana maging pansamantala galadapin. Ginrandagay provisional increase sa pesos while pisa sabihan de po kay LTFRB, itang petition min 5 pesos. Sana, magtuloy-tuloy pa magtas. Baluta naman yung malilaring yan, may ragdagan pa yung problema tamo, yung gera kay Israel. Gusto po may tuloy-tuloy yan, yung 5 pesos yan, pa may approve, may ragdagan yan naman na 5 pesos, magwalune. So magpabliya po yung minimum tamo, sana ali naman. Oo. Nga filmi, kaya LTFRB po ka rin mananakay, sana itang kanita pang suspend yan yung excise tax kaya produktong petrolyo, nga latang kontrol kaya pandaigdigang presyong merkado, bakante, ila po magkasahit din mananakay tamo. Sana itilawin na ni Kongreso po yung Senate nung mga nanuyang mga sab. Kasi even doon sa fuel subsidy, sa isang taon, minsan wala pa. Ngayon, 6,500. Marami ang walang laman na mga card, hindi na kinabangang marami. Hindi po sumasapat yung fuel subsidy sinasabi nila. Okay, Kong Dan, dakal pong salamat pero metong puing malino, king October 16, majority po, 99%, manuan nyo po rening driver operators tamo Central Luzon, magbiyahe la pa mo rin, mamasada la pa mo rin kaya diking kaya katamong rehiyon. Makanita po niya, Kong Dan. Ayo po, saan nyo, kay panig na ng mananakay, hanggat po at hindi nakakita paralan na legal, may po gamitan ng dalan para maperwisyutan pare-pareho. So, panyo na kami mo, kaya kaming kanyarag kayong gobyerno, makatulira naman bakang ta service wanda ko pong masalesay kayong mananakay. Dakal po salamat kayo sa amin, Justin, kaya kayong programa. Dakala salamat mo naman po kada Yumul, chairperson na po ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Kung Dan, mimingat kayo po at dakal pong salamat. Ang salamat. Yan po kabalen, dimdam tayo po Kong Dan Yumul ng CPTCL at dakal po kareng-karelang miyembro, 99% halos, mamasadala po kayong daratang October 16, ela makyabe, kini pong strike, susulong na po ng grupong Manibela. Bistaman makanyan, bistaman na mamasadala, makasadya po ining syudad na ning Angeles, kaya po kayong Pampanga para mamie pong libreng sakay. Karen pong talapagobra at aliwapang memalen sakali pong malaw siyapin o atin pong mapilan kareng mamasada yung makyabe kitang ausyan na pong nationwide transport strike na kanya pong October 16 yan. Kaya nga biso na po ning lokal na kapanibalan, magsadyala kanung 5 Philippine Rabbit Abas kareng mayaliwang lugar king syudad at kayabe po kareng biyahe ning bus ing ruta papunta Kutud hanggang Sapang Maysak boundary, Balibago to Dao boundary, Kutkut to Porac boundary, Santo Domingo to San Fernando boundary, ang po yung Mining to Malino boundary. Pag-umpisaya po, ing libreng sakay, manibat alas 5 ning bakangga ng alas 12 na ning Bengi, ken pong Lunes yan, October 16. Bukod po kayong libreng sakay, agkatane mo rin ng lokal na kapanibalan, din karela pong empleyado, makipag-carpool. Ustong may laos po yung nationwide transport strike. Ini pong tigil pasado, transport strike ngayon apin po yung protesta inorganisana ning Manibela Transport Group. Ela kanu pabor deti, akin pong modernization program ning gobyerno, kareni pong Public Utility Vehicle o PUV. Pauli ning Maragula, epekto king programa o yung epekto na po ning programa king kabiyayan daring mamasada. At yan po kabalen, mig-announce la naman pong suspension na ning face-to-face classes. All levels po public and private schools king Angeles City, ken mo naman pong Lunes, October 16, hanggang na po king Martes, October 17. At patupad pa mo kanuing online ang po yung modular classes kareng eskwela king syudad.
Kabalen, ako po mama ko. Dakal pabalita, kaya kaming pamagbalik. Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, eno po kanu manikwang confidential funds keng 2024 national budget ing Office of the Vice President at Department of Education na pamuntukan na pong Vice President Sara Duterte at tampo po rin aliwapang civilian agencies. Ayun po yung report. Ala ng confidential funds para kareng civilian agencies. Iniingin anunsyo na ding House Committee on Appropriations Vice Chairperson ay Representative Stella Kimbo king mera pata press briefing anyang Martes, October 10. Ayabe kareng dinan confidential funds ding Office of the Vice President at Department of Education aparehas na pamuntok ng VP Sara Duterte Carpio, Department of Information and Communication Technology, Department of Foreign Affairs at ing Department of Agriculture apani muna na naman Presidente Ferdinand Marcos Jr. Agpangkang Kimbo, bibiyela kareng ahensya apo protekta king West Philippine Sea at kareng manibala king peace and order situation ken ni katamo bangsa. Samantala, nung deng lokal kapanibalan deng pisasabyan pangaras king confidential funds, sinabi ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 Director Anthony Nuida, amalyari nomang midinan deni para kareng karelang peace and order and public safety programs. Mayor Crisostomo Garbo naning Mabalacat City a focal person for health ning League of Cities of the Philippines nakanulilingad na atin niyang gagamitang pondo ang timong intelligence funds. Dapat kailangan kanung mika clear-cut policy para dikil keng pamangamit kanini. Automatic naman yung kasi, G. Sa peace and order budget, pwede kang kumuha ng 30% out of that total. Oo. Ginagamit naman natin. Ako naman, open naman yan. Tinutulungan ko yung mga kapulisan, tumutulong ako sa aviation, tumutulong ako sa Philippine Army. Kasi dapat clear-cut policy. Kasi naman, ang katulad nga, the mere fact the ombudsman was already during the committee hearing, sinasabi niya
meron ba kayong nilabas na batas na ganito ang ilalabas mo? Pag nag-liquidate ka, ganito lang. Strictly lang Ang naka-strict lang na sinasabi nun, you just have to liquidate it on a sealed envelope going to the auditor. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, panupaya po ita pong magsalitang IKTUE, Mayor Crisostomo Garbo po ita. Kaya pong kaliwang balita, makisabila rin kutsero keng syudad na San Fernando, Pampanga, ay bawal no sana ng LGU, din pong kolorum at tricycle ang pong e-bike, uli nga kompetensya do kano, keng karelang kapanintunan. Ayun po yung report. Partina no ning kultura kay syudad na ning San Fernando, Pampanga, ren kalesa. Metong lakaren mode of transportation deni para karen mamalengke o ating lalakaran king kabalenan. Dapat ken pa magbayo na kanuning panahon, metumal na mo rin ning karelang biyahe at panakitan. Ining kinwento na ning 57 anyos sa kutsero ay Benito David Jr. na ning Barangay San Juan. Ken pa mo po panabatan da kami ng Renkalesa kening kay Katampi Samban Katedral de Magaral Assumption o kay atad mila po rin. Di kami pong galagala kay sa Fernando. Yan dati po talagang masanting yung pamangalesa. Kaswelo kaming mamasada. Ini po managitan ko 5,000 kapit ng Aldo. Wala namang baril din pera. Yung pamangkong mo pong kabayo sa like ay kaya na 150 po yung pamangana. Upo kami ang alakola rin bakal. Dati kaya magkano lamo po rin bakal. Ini po dinalang na pesos bawat atine pong pako kanito. Anya tosit po nung nga palang kabayo, nung kabiya sa mamakal, pabakal me po. Uli nga akong menigara kung may makal po. Metong neman karempe kaya nakakutsero yung 25 years old ay Prince Kembawa tao mo naman Barangay San Juan. Bista man masagling liba ng obra, alaya ko ng planong itok ng naing pamagkalesa. Gang kay, gamasait ng kay kareng kaleso, milalakula ko ng ilig ni. Yang dakal kaya ka kompetensyo, unang ilig nila, pingang igimanagitan, milalakula ko. Pangabiyahin po talaga yung kalesa nung nalaka po talaga mag-racket. Dem pasayero sa mesa ng sasakya kalesa, alidala naman buring mitok ng mamasada rin kutsero. Kasi naman din kalesa naman kasi makailan yan yung kabayo. Pero okay na mo rin yung atilo rin kalesa sana. Kasi rin mga tuwan tumuya ko, mas buri kong makasakay makanini. Atanda kami gaking atutan. Gakita kaya kami mbali. Para kang Tatang Benito ang pong Prince, maragulyang Sauping City Tourism and Investment Promotions Office king pamagpreserba king kultura na ning pamagkalesa. Sumangid na nini, makisabi la ken lokal kapanibala na ibawal dala rin mamasadang kolorum at tricycle ang pong e-bike. Problema may po talaga rin magkairakal po. O nang makakalob na po kayo ng kilob na po ng kay palengke. Pero okay na po kami para daan. Ito mo po pagka, lalo na pagbengi na. Pag sisilam na po, wala na po talagang kaleso. Mas sambo na gaya po talaga. Kolorum lamo po. Alala mo pong prangkisa rin po. Ano po rin mo pagsabi? Ito mo po yung premium pong pagsabi na ito na kaya po sa pakabayan kayo ni Pedro po, bandala po. Kita pong opo. Agpang kang Louis Clemente, ing pamuntok na ning City Public Order and Safety Coordinating Office, panigaralan din na kanu ing adwanan da rin kutsero. Nung yung Mayora Vilma kaluwag naman kanu ing kutnan, malyari no man din ang prangkisa ng kolorum at tricycle at e-bike abisang manintunan. Ay, syempre, pwede. Syempre, isecure tala, protektahan tala, rening mangalesa tamo, ditap na lamo kasi niya kailangan talang proteksyonan. Reta naman bisang manintunan, sasabyan da, di papagkayan tala, bakan ta maging lang, bakan tabila ko yung pangaklorum la, baging lang legal. So, itamo kasi, kakaulan talangan detang bisang manintunan marangal. Ako, kay ko kareta siyempre, sabi, laganaping grasya na ni nga pong Ginoo. Itang lagi ko sasabihan, minsan kasi ating kumontra, uling dakal na lang, yung lagi ko sasabihan, laganaping grasya na ni nga pong Ginoo. Pagbigyan tala retang bisang manintunan marangal. Anya, oita, di nang talang pwesto. Kaya Bay JM De Jesus, ako po yung kaya kayong talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.
Kabalen, katluya po ing Pilipinas kening Southeast Asia. Karen pong ating peka marakal, motorcycle riders. At pauli na po nini, lakwas sa daraguling industriya na ning two-wheel vehicle. At metong ya po karing pakibalak na ning Clark Development Corporation ing isamas de ring pasilidad para karing magmotor and po kayong motoring industry kayong kilub na po ning Clark Freeport. Ay ni po ing report. King syudad man o kareng baryo ela malyaring mawala king dalandeng motorsiklo. Pauli na ning problema king mass transport system, matinding traffic at malakurudo. Dakal no kareng kaya katamong kabalen deng pakamotor. Basiking Asian Development Bank, palak na lang mas marakal reng Pilipinong ating motorsiklo kaysa kareng four wheels. At ngening banwang 2023, akakitra kano na pangaluning kaya katamong bansa keng miyembro ng ASEAN Nation ating maragula deman keng motorsiklo. Agpang keng presidente at CEO na ning Kilton Motor Corporation ay Johnny Tan, kakatluyeng Pilipinas keng peka maragula market na ning motorcycle industry keti Southeast Asia. From January to July, they sold 932,220 units from January to July, an average monthly of 174 units, 174,220 units. So the Philippines is the number 3 largest market in ASEAN. Of course, Indonesia is number 1, Vietnam is second, and the Philippines is running very close third to the Bulgarian motorcycle market. Kaya naman netong kanu kareng susubong na ngayon ng Clark Development Corporation o CDC, ing pamagsamas kareng pasilidad, kilob na ning Clark Freeport and Economic Zone para kareng motorcycle riders. Agpang kang CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Venadera at inyang potensyal para king economic development ning Clark ing two-wheel industry. Actually, the motorcycle group tided us over during the pandemic. Wala kang sasakyan nun, di ba? Pero, all those motorcycle enthusiasts gave the lending hand to people who needed to be transported, particularly even for money medicines. Bukod kareng mas masanting adalan para kareng motorsiklo, milagela naman kanong charging stations ng Department of Energy o DOE king Freeport para kareng electric bikes. In fact, the Department of Energy already has their statistics, and they think that it is the motorcycle industry that should be the center of their concentration, where we can start the e-vehicle program. DOE is coming over in December to be able to install the fast charging stations. And their target is really to cater to the motorcycle groups. Samantala, banglakwas deng pakilala ing Clark ang timong lugal para kareng motorcycle enthusiast marapaiyak ing November 17 hanggang November 19, 2023 ing Clark International Festival of Speed king Clark International Speedway. Keti mika exhibit lareng nialiwang bike and accessory supplier at mika local and international race mo naman. Kaya be mo naman ganu kareng karelang agenda ing mika awareness lareng riders tungkol keng road safety. The idea is to invite as many people to the event as possible, so the entrance will be free. Ako kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako pumama ko magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik niya po ing Balen at Balita. Kabalen, mamapilaya po kang House Speaker Martin Romualdez, dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang, nung malyaring lumisyaya pa kanu, Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales, king investigasyon na ning House Committee on Dangerous Drugs, tungkol po king illegal drug trade keti king Pampanga. Ag pangkasigang Tumang, misasamutan niya kanong politika, ing pisasabihan. Ay na po yung report. Kahit na itsura lang ng drugs, hindi ko alam anong klase. Kahit sa sigarilyo, hindi ako naninigarilyo. No? So, malayong-malayo kahit pagbabalik ta rin pa ang mundo, hindi ako mangangamoy ng droga o anumang single words na nakipag-transact sa ganyan. Wala silang makikita. Iniing pinasyag ng dating Mexico Mayor Teddy Tumang kareng arap dareng local media keti Pampanga king merapat a press conference king Ciudad San Fernando. Milyaring press conference ngayon Miyerkules, October 11 at duwangaldo kayari na ning hearing na ning House Committee on Dangerous Drugs anyang Lunes, October nung no ka rin may kumbiraya naman ing dating local chief executive. Request ng Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Dong Gonzales ing may sabing investigasyon kayari na ning adwang mitutuking drug bust king Pampanga. Merapat anyang August 25 king Mabalacat at king Mexico Pampanga anyang September 27. Agpangkantumang alayang personal knowledge tungkol king operasyon ning warehouse king Barangay San Jose, Malino, Mexico nung no ka rin metukal ing Shabu ami kaalagang 3.6 billion pesos. Enya mo naman kanukilalang Tumang ing negosyanteng Willie Ong ami kabandi king may sabing warehouse. Buwat nung nagkaroon ng insidente o yung nakitang droga na sinasabi sa Empire 999 sa warehouse ni Willie Ong, hindi pa kami nagkaroon ng communication. Mabuti pa yung kanyang secretary, yung kanyang katiwala si Nancy Ong, ay tinawagan ko, nangumusta ako, Nancy, bakit, sino ba yung nagre-rent sa inyong yun? Ba't merong silang dinalang droga? Sabi niya, meron naman po kaming kontrata doon, Mayor, kumpleto naman, nakalagay naman, nakasad naman doon, na bawal ang ilagay na anumang kontrabando. So, okay naman pala, meron naman pala kayong kontrata, hindi naman pala basta linagay doon sa inyong warehouse. Yun lang, pero si Willie Ong hindi pa nakausap. Agpangpakin dating pamuntok ning Balen ng Mexico, masanting niya ing gagawan ng investigasyon king Kongreso tungkol king illegal drug trade. Dapat nya sana kanu ini misa sa mutang politika. Maganda yung ginagawa ng ating Deputy Speaker na pinaimbestiga to. Pero dapat ilagay sa tama. Hindi yung katulad nyon, nung nagkaroon ng hearing dun sa meron akong nakausap sa mga nag-meeting sila, meron silang executive meeting, meron silang nasabi na ang nagtanong doon, isa, ang ating Deputy Speaker, tinatanong niya sa mga MBI yata na hindi ba talaga involved si Mayor Tumang dyan? Yun ang tanong niya parang ini-implicate niya ako doon sa kanyang tanong. No, dapat tignan niya kung sino yung taong ini-implicate niya. No? Congressman, never kong pinasukan yan. No? Tignan mo naman kung sino yung ini-involve mo dyan. Kung meron kang galit sa akin, wag mo naman akong idamay sa ganyang bagay. Pamagmalino ng Tumang, kapilan man may sangkot king illegal drug trade,
at patunay kanukeni ingena pangayabe king narcolis ng dating presidente Rodrigo Duterte. Pagtaka na mo rin kanu ning dating mayor nung bakit ngeni lapa mika house probe tungkol king droga. Nagkaroon na nahuli yung malaking laboratory sa Arayat. Bakit hindi nila pinaimbestiga noon? Ba't nga ngayon lang? Mamasay ex-mayor tumang mikapata sa investigasyon king Kongreso. Samantala, king meto nga phone interview ning CLTV 36 News tinanggi ng Gonzales sa politika ang kayang motibo para king pa mag-request house investigation tungkol king illegal drug trade keti probinsya. Sinabi na naman nini na aline kanu sasangkot itumang king illegal drug activities. Nakita naman nila siguro sino nagtatanong, di ba? Siya mismo ang nagsabi during the hearing, yung lupa galing sa kapatid niya. Yun naman, on the record naman yan, nasa video yun. Tapos yung kanyang certain Gomez, sabi, hindi ko magkilala yun eh. Siya ang naglalakad ng mga dokumento, di ba? O siya ako wala naman akong sinasabi, boss. Di ba? Wala akong sinasabi. Nakikinig lang ako eh. Siya mismo nagsabi. Wala akong alam sa politika at layo-layo pa ng politika. Alam mo, sa totoo lang ha, ako pilit niya akong tinitira eh. Wala naman akong sinasabi. Di ba? Hindi ako nagre-retaliate, hindi ako sumasagot. Alam ko naman lahat ang sinasabi niya against me. Pero wala naman akong sinasabi. Wala naman akong negative words sa kanya. Politika, darating yan in 2025 kung mayroong eleksyon. Wala naman, malaya lahat. This is a free country. Malaya lahat kung sinong tumakbo ng posisyon na gusto nila. Di ba? Politika sa akin, hindi. Sanay naman ako dyan kung halimbawa, di ba? Politika lang yun, di ba? Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Good news naman po para kareng kakatamong kabalen na kukuwang driver's license karen pong district office ning LTO Region 3. Dintang no kano king LTO 3 den pong 55,000 plastic driver's license cards a supply para king bulan ning Oktubre. Agpangpuking Operations Division Chief ning LTO 3 ay Attorney Soshen Season Lazatin, midinan lang 1,000 plastic cards deng balang district office. Anya marapat pamurin ing scheduling uling staggered kanu ing daratang lareng supply dareng plastic lisensya. Meron na po tayong supply ng plastic cards. Nag-release na po ang LTO ng memorandum noong October 5, 2023 allowing the renewal of registration of those licenses who have expired for the month of April 2023 to September 2023. Pero dahil staggered nga po ang supply ng licenses natin, meron po tayong mga schedule kung kailan tayo pupunta sa offices. So, for example, nag-expire po ang license mo ng April. Punta ka po, ang schedule mo is ngayong October. Ngayong October, pwede ka na pong pumunta sa LTO para magkaroon ng version or yung totoong license card, plastic card. Pag nag-expire naman nung May, ang schedule mo is ngayong November. Kapag nag-expire naman ng June, ang schedule mo is ngayong December. Kapag nag-expire ng July, ang schedule mo sa pagpunta sa office ay January, and so on and so forth. Kaya nga luwa pong balita, metong pong musical play ing pepalabas na ring miyembro na ning Dulaang Pilar o ing parish-based theater group na ning Nuestra Señora del Pilar Parish Church. Kanya pong balen ning San Simon yan. Pepakita kayong Pilar the Musical, ing istorya na ning denasa na kasakitan ang pong gelingan na ning balen ning San Simon ang po ning karela pong parokya. Kalupa na mo naman ning pamanyalab king pisamba ning milabas sa pandemya ang po ing pangareliyoso daring Simonians ating karela pong debosyon kang apong Pilar. May daw niya itiyan niya nga 7 ang pong 8 ning Oktubre kasabay na po ning karelang pabagselebra king Virgen del Pilar. Ngayon po o fiesta na pong Virgen del Pilar. Ngayon po October 12 po po yung kapiesta na ning Balen San Simon king daratang October 28. Clarence Lloyd Maglaki ing sinulat ang po pong migdirect king may sabing
musical play. Kabang sinawpla naman po ding miyembro na ning Pisamban, apeni muna ng Reverend Father Enrique M. Luzong, ingkura paroko ng Nuestra Señora del Pilar Parish Church. May pabalita naman, karen pong kakatamong kabalen, mag-digital na po ing CLTV 36. Mas masalayo na yung ILBN. Ing CLTV 36, mag-upisa po kay October 16. Manibat alas 7 na ning bengi ang ganang alas 10. At tagawan de po yung kakatamong digital test broadcast. Malyari na pong scanning CLTV 36, kung kaya kayong digital TV box, sampung digital TV sets. Tukyan lamo po, rening tutuking steps. Step 1, pilinan niya ing menu. Step 2, pilinan niya po ing settings. At kaibat na dito, step 3, king lalam na po ning lalam na ning installation, pilinan niya ing auto scan o auto search. Kaya rin na po yan, malyari na kayong manalbes CLTV 36. At nung maka-analog TV na kayo man, malyari kayo pong mag-subscribe king Air Cable Converge at karen kaya kaming cable partners sa maka-flash po, karen kaya kayong TV screen sa takit yala naman. King kakatamong website, po kayong Facebook page. Malyari kayo naman po mag-subscribe king Signal TV at Malbes CLTV 36 king channel 115. Para karen kaya kayong kutangan po nung bisa ko pong payantabe king pamag-scan, pwede na ko mang mouse kareng hotline ning CLTV 36 045-499-3293 0998-588-9771. Kabalen, apin po din ding mga regular balitang kinalap ning kekatamong news team. Kingilagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po, ing kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Kabalen, 66 days na mo po, Giant Lantern Festival na, at 75 days na mo, Pasko na.